dobro vam večer i dobrodošli u još jedno premijerno izdanje naše emisije. Namera nam je da i večeras govorimo o najaktuelnijim političkim temama u ovom trenutku u Srbiji. Izdvojili smo za večerašnju analizu dve, čini nam se, vrlo interesantne i zanimljive teme. Govorit ćemo o proglasu grupe srpskih intelektualaca koji su pre nekoliko nedelja zahtevali raspisivanje referenduma o eventualnom članstvu Srbije u NATO alijansi i o političkim, pravnim i moralnim posledicama skupštinske rezolucije u Srebrenici. Poslednje vesti govore da će skupštinska debata o toj rezoluciji biti održana posle 1. marta kada počinje redovno skupštinsko zasedanje. Sa velikim zadovoljstvom o ovim temama večeras ću pred vama razgovarati sa uvaženim prijateljima ove emisije, analitičarima sajta Vidovdan, urednikom gospodinom Brankom Radunom i gospodinom Dragomirom Anđelkovićem. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Kolega Radun, dve teme su nas i večeras okupile pred gledalcima televizije Most. Postoji jedna, rekao bih, zanimljiva teza o tome da obe teme o kojima ćemo večeras razgovarati u Srbiji zapravo posljednjih godina nije vođena jedna argumentovana debata. Pa evo, koliko ta okolnost otežava jedan analitički diskurs, analitički pristup ovim temama? Da, to su zaista bitne teme i negde su pre svega vlasti i mediji pokušali da ih stavi ispod tepiha, a da na neki način pokušaju da ih izguraju. Pre svega, govoreći o ulasku Srbije u NATO, da negde Srbiju polako, mic po mic, korak po korak, dovedu do vrata NATO-a i da mi na neki način uđemo u NATO bez obzira da li smo formalno član ili nismo. Znači da se vežemo različitim ugovorima i na različitom nivou da postavimo, znači, deo NATO struktura, a da to zapravo javnost u Srbiji ni ne shvati, to jest kad shvati da bude kasno. I stoga je ta grupa od 200 uglednih ljudi, javnih ličnosti, intelektualaca, ima tu i umetnika, pisaca, pesnika, režisera, i mislim da je to negde jedan prilično reprezentativan broj, moglo je da bude i 2000. Mislim, ljudi koji imaju neku težinu u javnom životu, i meni je čast što sam se našao na toj listi od 200 ljudi koji su stavili svoj glas na zahtev da se zapravo u Srbiji pokrene rasprava i pokrene priča o referendumu, da se zapravo inicira se priča o referendumu, da se konačno pred narod i pred javnost stavi ta priča da li Srbija želi ili ne u NATO. Zato što je očito da nas ova vlast gura u NATO ili vuče ili na neki način iza naših leđa pokušava da nas uvede u NATO strukture, a da mi to ni ne znamo i ne želimo. A druga priča o Srebrenici je isto bitna i na isti način se ili zabašuruje ili se pokuša preko kolena zbog pritisaka sa zapada da se donese, da se negde javnost opet stavi na neku pred svršen čin. Zapravo to je politika svršenog čina, da vi jednostavno imate medijsku blokadu i medijski mrak u Srbiji i da na kraju nekog procesa jednostavno dođete pred takvu činjenicu da je to tako odlučeno. I na kraju bi zapravo javnost morala da prihvati, jer ulazak u NATO je jedna ozbiljna stvar. NATO je jedna ozbiljna organizacija s kojom se ne možete igrati. Vi jednostavno ako uđete već toliko daleko u te ugovore i uvežete se sa njima, vi ne možete tek tako onda reći pa mi zapravo i ne bismo, jer vlada čini umesto vas neke poteze. I mislim da oni zapravo nemaju drugu strategiju nego da ignorišu javnost, zato što je javnost, kogod razmišlja svojom glavom, protiv je toga, protiv je ulaska u NATO i protiv je ove rezolucije o Srebrenici. Da,
Gospodine Anđelkoviću, negde krajem prošle godine kada smo sumirali godinu krize, a to je bila 2009. vi ste napisali jedan vrlo interesantan analitički tekst u kojem ste otprilike rekli da će ova 2010. godina biti godina velikog lobiranja u Srbiji takozvanih euroatlantskih struktura za učlanjenje Srbije u NATO alijansu. Pa evo možda prilike da argumente iz tog vašeg teksta u prilog osnovnoj tezi teksta saopštite i gledalcima večerašnje emisije. Nema dileme da naša vlast je na pozicijama NATO integracija. Nema dileme. To su ljudi koji su i došli na čelo države uz pomoć euroatlantskog lobija, otuda oni moraju da plate račun. A račun je da Srbija uđe u NATO, da odrade ono što se od njih očekuje u vezi sa faktičkim priznavanjem Kosova i Metohije i konačno da dignu ruke od Republike Srpske. Znači, ukratko, naša vlast zna šta je njoj povereno od strane zapadnih mentora da uradi i verovatno je spremna to bezrezervno i da učini. Međutim, s druge strane, svesna je i kako mišljenje narod u svemu tome ima. Svesna je da 2/3 građana Srbije, a verovatno još veći procenat etničkih Srba, apsolutno su protiv pristupanja NATO savezu. I to je nešto što je za svaku vlast breme. Svaka grupa koja se nalazi na čelu države, a koja želi to i dalje da bude, mora vodi računa o sopstvenom rejtingu. Ulazak Srbije u NATO, odnosno pokušaj da se ona preko noći uvede u NATO, izazvao bi drastičan pad rejtinga vladajućih struktura, čak i među njihovim biračima. Svesni toga, oni su se odlučili za taktiku kuvanja žabe, postepene propagande, koja često je indirektnog karaktera. Propagandu za pristupanje NATO vode nevladine organizacije NATO lobista, nevladine organizacije iz takozvanog kruga druge Srbije, koje dobijaju celokupnu medijsku i svaku drugu logistiku od strane vlasti. Znači, vlast nas za sada ne ubeđuje da treba da idemo u NATO, ali pušta nevladin sektor koji je tesno povezan sa njom, a još tešnje sa Vašingtonom i Pentagonom, da taj posao obavlja. Već prošle godine je bilo jasno kuda će Srbija krenuti ove, jer prošle godine su započeli tihu kampanju. U više gradova su održane konferencije, tribine, okrugli stolovi, gde su oni pre brusili argumente i sagledavali na koji način da nastupe pred javnošću, nego što su počeli da ubeđuju javnost. Ali ove godine, znajući njih, znajući njihov pragmatizam, nesumnjivo će to da pokušati da kapitalizuju i da svim silama krenu u obradu javnosti, jer konačno obećanja koja su zapadu data moraju da se ispune. A gotovo da sam siguran da je jedno od tih obećanja da će Srbija postati član NATO-a, jer Amerika pre nego što se upusti u radikalnije zahvate, u radikalniju politiku prodora ka Centralnoj Aziji, želi da očisti svojeg dvorišta. Da, kolega Radman, ovaj razgovor vodimo u trenutku kada nije baš sasvim jasno u kom će se pravcu dalje odvijati događaj bez presedana u svetskim finansijama, koji je onako elegantno nazvan svetskom ekonomskom i finansijskom krizu. Mnogi zapravo tvrde da je alijansa danas, misli se na NATO, bitno drugačiju u odnosu na NATO iz 90. godina, kada je zaista postojala u istočnoj Evropi jedna NATO euforija. Koliko, prema vašoj proceni, sadašnja svetska ekonomska kriza, koja je i kriza jednog neoliberalnog sistema, čiji je zaštitnik na neki način bio NATO, ugrožava identitet alijanse, pošto postoje ozbiljni teoretičari na zapadu koji tvrde da NATO prolazi kao jedan vojno-politički savez kroz svojevrsnu krizu identiteta? Naravno, NATO se zapravo promenio. On je bio jedna hladnoratovska institucija koja je imala za cilj da negde zamrzne stanje u Evropi, podele na dve okupacione zone, znači američku na zapadu i sovjetsku na istoku. Pri tome, kad su se Sovjeti povukli, Amerikanci su i dalje zadržali okupaciju Evrope. I to je jedna stvar koja se vrlo retko čuje, da je Evropa zapravo okupirana. Mislim, kad je nečiji vojnik, strani vojnik na nečem tlu, to, ne znam, možete zvati kako hoćete, ali to je zapravo jedna vrsta okupacije. I 320 nuklearnih bombi. Naravno, i mi zapravo tu
ulaskom u NATO mi prihvatamo dobrovoljnu okupaciju i instaliranje njihovih vojnih baza i možda i nuklearnog oružja. I mi zapravo ne znamo šta je u Bonstvu, možda i tu nekakvo oružje nuklearno, biološko, hemijsko. Mi zapravo ni ne možemo, čak ni na svojoj teritoriji koju kontrolišemo, ako uđemo u NATO ne možemo da kontrolišemo tu vojnu bazu u potpunosti. Šta je zapravo suština priče? Suština po meni nije možda čak ni ulazak u NATO, da nije toliko njihov cilj direktno ulazak Srbije u NATO za godinu, 2 ili 3, nego već toliko približavanje NATO, a odvajanje od Rusije.